Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra kelima halaman 28. Kalau tadi dari Malaysia, sekarang kita kembali ke Indonesia, ke Medan. Di Medan ada Bu Laila Siregar. Silakan Bu Laila dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati jangan bisa. Ada huruf mati penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo jangan ada e-nya, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bagus. Kemudian. Alam naj'al lahu ainan. Ainain. Bukan Ain. ainan. Ainan. Ainain. Ada linnya itu. Ayo lagi. Udah bagus tuh PD-nya. Yuk. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Ainain. Kemudian. Wahadainahun nasdain. Wahadainahu najdain. Kemudian. Ta'ifum minal mu'minin. Ta'ifatum. Ta'ifatum. Tumnya ketinggalan ya tadi. Ta'ifatum minal mu'minin. Coba ulang lagi. Ta'ifatum minal mu'minin. Kemudian. Wa inna alaikum lahafizin. Dibaca ulang, Bu. Wa inna alaikum. Wa inna alaikum Inna la gunah. Wa inna alaikum. Wa wa in inna gunah. Wa wa inna alaih. inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Kemudian. Ya wailana Ya-nya inna panjang. Ya. ya 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 wailana inna kunna togin. Ya wailana inna kunna taghin. Kemudian bagus. Tusuna biha audain. Tusuna biha audain. Kemudian. Wa huwa Pendek. khairur Wa huwa khairun. wa huwa khairur razikin. Wa huwa khairur raziqin. Kemudian. Wa inna ilallahi rogi. Wa inna Wa-nya dari ilallahi mana? Ada wa dari mana? Ada wa. Nggak ada wa-nya. Inna. inna ilallahi rogibun. Inna ilallahi ragibun. Kemudian. Bu'dal likau Hahaha. Bu'e. bu Bu'dal. bu Bu'dal. bu ya bu'dal bu'dal liqaumil la yu'minun. Bu'dal liqaumin la yu'minun. Kemudian. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Ain. Wa ati'un. Wa ati'un. Diulang.
Wattaqullaha wa ati'un. Bagus, kemudian Wa ma massana min lughub. alhamdulillah hilang. Kok bisa dihilangkan? Gub. Biasanya bukan di lam ya? Ada mile'e. Nah, ini udah hilang. Wa ma massana min lugub. Kemudian Kutila pendek. azhar. Kutila Kutila. Kutila asnya. ashabul. Masih ada Ya. ase. Kutila Asha. ashab. Jangan ada e-nya. Yo, jangan ada e-nya. Kutila ashabul uhdud. Qutila ashabul ukhdud. Diulang. Kutila ashabul uhdud. Ukhdud. Khair ya. Ukhdud. Kotor ya. Khorok ngorok. Ukhdud. Nggak Ulang apa-apa ya. dilatih nanti ya. Min ayy. Min min ayyi sayyin khalafah. Kholakoh. Apa? Khalafah. Kholakoh. Min Ayo. min sayyi min Min sayyi ayyi. Bukan min sayyi. Min ayyi. sayyi min ayyi sayyin khalafah. Kholapah Ya melulu. khalafah. Min ayyi sayyin khalafah. Kholakoh. Ya Kenapa khalafah. Maaf, kholapah? maaf. Ya Kenapa khalafah. kholapah melulu ya? Ayo ada Min apa dengan kholapah? ayyi min ayyi sayyin khalafah. Kholakoh. Khalaqah. Kholakoh. Kenapa Min jadi kholapah melulu? Ah, min ada apa dengan kholapah? ayyi sayyin khalaqah. Min ayyi syai'in kholaqah. Min Khalaq ayyi syai'in kholaqah. Coba diulang lagi biar mantap. min min ayyi sayyin khalaqah. Tapi ayyi jangan panjang. Min Ayyi ayyi syai. Ayo, jangan panjang. ya. Min ayyi syai'in khalaqah. 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 Kemudian Illa marhimahullah. ilamar rahimahullah. Ayo. Illa marhimahullah. Ilamar rahimahullah. Ilamar rahimahullah. Diulang lagi. Illa marhimahullah. Jangan. Penyakitmu itu mar'ere. Marro. Illa marrahi. Jangan marre. Itu punya orang itu mah. Illa marrahimahullah. Illa marrahimahullah. Iya, ada ketinggalan di marnya ya. Illa marrahimahullah. Lagi. Ayo. Illa marrahimahullah. Masih di marnya. Illa Illa marrahimahullah. Illa marrahimahullah. Illa marrahimahullah. Illa marrahima. Marrabuka. Man nabiyuka. Mar.
illa mar rahimahullah. Coba lagi. illa man rahimahullah. Kalau ibu ketinggalan. Illa mar re, illa Illa mar man re, illa mar re. Jangan ketinggalan. rahimahullah. Illa mar Illa rahimah, mar man rahimah, mar rahimah. rahimahullah. Coba lagi. Illa man rahimahullah. Nah, gitu. Illa marrahim. Tekan aja, sentak aja latihannya ya. Illa marrahimahullah. Marrahimahullah. Marrahimah. Jangan marru, jangan ada marru, jangan ya. Kemudian yang bawah hilang. Illa man rahimahullah. Nah, hilang. Kemudian yang bawah. Sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Kemudian Yu'ti ma yu'ti 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 jangan ada ayo. yu'ti Nah, bagus. yu'ti malahu yatazakka. Bagus tuh hilang, ma-nya panjang tapi Oh, yu'ti malahu yatazakka. Yuk. Yu'ti yu'ti malahu yatazakka. Yu'ti malahu yatazakka. Bagus ya. Sabar ya. Dulu penyakitnya H di ujung hilang. Sekarang tinggal nya. Udah bagus, cakep banget. Nanti kayak Banci Ramlah yang tadi ya. Waladdallin. Ayo. Waladdallin. Waladdallin. Kemudian. Ja'atit tammatul kubra. Oh, hilang. Ja'atiop tammatul kubra. Kemudian. Inna ma'al yusri yusra. Emang ini ain apa iya ya? Ain. Coba lagi baca. Inna ma'al yusri. Kok yusri? Oh, yusra yang kedua. Oh. Inna ma'al usri yusra. Berarti selama ini bacanya inna ma'al yusri yusra. Ini Quran kan? Sesungguhnya dalam kesukaran ada kesukaran. Bukan, sesungguhnya dalam kesukaran ada kemudahan. Setelah susah pasti mudah. Seperti Diko. Dirimu belajar, lama-lama mudah. Lama-lama jadi pintar. Inna ma'al usri yusra. Usri. Awas ada huruf matinya, jangan ada e-nya yo. Ayo lagi. Inna ma'al usri yusra. Tekan aja, tekan, sentak. Inna ma'al usri yusra. Tuh ada sedikit lagi, hilangin. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Alhamdulillah. Kayak gitu hilangin. Jadi caranya cara dihentak-hentak, cara dibentak-bentak, cara diteken-teken atau ada jeda. Kayak ada koma di atasnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Aduh, kayak orang yang lagi sakit ya. Tapi memang harus begini. Karena memori kita yang sakit. Jadi yang ibu lagi diobati sama dokternya rohaninya. Jiwanya masih sehat, alhamdulillah. Cuman rohaninya, memorinya untuk menerima itu harus agak sedikit ekstra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Gak apa-apa, udah bagus ya. Terus walam sekarang. Walam yakullahu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagus. Kemudian. Wallahu ghaniyun hamid. Wallahu ghaniyun hamid. Masya Allah kalau bacaan udah bagus, indah banget suaramu ya. Masya Allah.
nggak kalah sama Maci Ramlah juga, sama ini. Indah orang Medan emang suara-suaranya indah-indah ya. Nah, bagus. Tapi cuman kalau ada e-nya bikin enek ngedengernya ya. Hayo hilangin ya. Bahasa saya seperti itu, biar berpikir terus. Karena kalau kalau tidak kasar sama orang Medan, dilembutin nanti nggak mau berubah-ubah. Rubah itu nya ya, hilangin nya. Kau udah pandai sekali ya. Timbul Wallahu tenggelam, ghani. Ustaz. Kenapa? Timbul tenggelam. Nya. Iya, karena memang kan, usiamu udah setengah abad. Setengah abad yang lalu Iya. belajarnya kayak gitu. Ngilangin ngilangin kebiasaan tuh perlu proses. Makanya makanya saya selalu bilang, "Udah sentak aja deh nggak apa-apa." Wallahu ghaniyun hamid. Di sini kebetulan nggak ada e-nya. Pasti di sini doang nih kamu, biasanya wallahu itu ada tasdid, ada huruf mati. Ternyata udah sembuh. Ya, berarti dokternya berhasil nih. Dokter dokter apa? Wallahu ghaniyyun hamid. Iya kan kalau sakit jiwa, sakit badan kita ke dokter jiwa, raga. Kalau sakit jiwanya itu ke dokter 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 jiwa. Kalau sakit rohaninya ke dokter rohani gitu ya. Ngaji Quran gitu ya. Hanya dengan Quran ya kita karena dengan Quran kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah kita menjadi tenang hati. Dengan baca Quran juga kita tenang hati kita ya. Iya. Yang ini sekarang Faida, ayo. Fa iza ja'atis sakhah Faida ja'atis sakhah. Bagus, kemudian. wal amru yauma izil lillah. Wal amru yauma idzil lillah. Kemudian. Wa kulu mir rizqih. Wa kulu mir rizki. Hampir ada tadi mirnya ya. Tapi nggak ada. Ada dikit. Wa kulu mir rizki. Coba lagi mirnya. Wa kulu mir rizqih. Nggak ada. Terus. Innallah. Innallaha ma'al Baligul. innallaha Innallah ma'asabirin yang lain. innallaha baligul amri. Emang ada baligul? Emang ada alif lam sini? Ayo. Tidak ada. Nggak ada. Coba lagi ulang. Innallaha balighu amri. Bukan bali. Oh, baligu. G. Guru. Balighu. Golof. Balighu. Ya, innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Jangan buru-buru. Coba lagi. Innallaha Hanya pendek. Innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Diulang lagi. Innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai wa kullu ini innallaha balighu amri nih bal huwa khairul lakum ya bal huwa Bal huwa bal ya. Bal huwa khairul lakum. pendek Bal kali kenapa tak ada panjang di situ ya. Bal main bola bal Ya. 1 bal 2 bal 3 bal Bal huwa ada khairul bal huwa ayo ada oh tangnya ini penyakitnya di lamkal mati nih kayaknya bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa. Balenya jangan dibawa. Bal huwa. Pokoknya tolong rekaman ini diulang-ulang, sangat berarti untuk dirimu ini. Bal huwa. Saya sampai berulang-ulang sampai tak apa-apa.
Karena Bal direkam dulu. huwa Nah, gitu. khairul lakum. Bal Bal huwa huwa bal huwa bal huwa bal bal huwa huwa bal khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Bal huwa khairul lakum. Lagi. Bal huwa. bal ya. Bal huwa khairul lakum. Bagus. Bal huwa khairul lakum. Kemudian Asyaitonu sawala asaitonu sawala lahum. kenapa panjang lahumnya? Ada yang manjangin nggak? Ya, Dari ada tadi nggak ada yang manjangin. asai Shin. as Asyaitonu sawala lahum. Ayo as disantakin. Ash. asai oh, Ash. as as asaitonu wa asaitonu Asyaitonu sawala lahum. Ayo, jangan ragu, diulang. Asaitonu sawala Nunya pendek, lahum. waknya pendek. Semua nggak ada yang panjang, kecuali tok doang ini. Asyaitonu Asaitonu sawala lahum. Sawala lahum. Ayo. asaitonu Toknya sawala lahum. panjang. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Itulah permasalahan pemula ya. Ibu udah bukan pemula harusnya. Asaitonu sawala lahum. Asyaitonu sawwala lahum. Asyaitonu sawwala lahum. Asyaitonu sawwala lahum. Sawwala lahum. Sawwala lahum. Sawwala lahum. Asyaitonu sawwala. Aduh, suara sampai pra-pra. Ayo, nggak apa-apa. Lihat yang baik. Ayo. Asaitonu sawwala lahum. Lanya pendek. Sawwala lahum. Sawwala lahum. Ayo lagi. Lahum. Asaitonu sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Ayo sampai benar. Asaitonu sawwala lahum. Kemana? Kenapa ada sawwala lahum? Kan enggak ada tas tasdid. Satu. Ya. Asaitonu sawwala lahum. Ya, tapi jangan ditekan. Asyaitonu sawwalalahum. 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 Ini penting ini. Penyakitmu ternyata baru tahu di L ya. Tadi bale. Le. Di lam ini nih. Ayo, sampai benar. Asyaitonu sawwalalahum. Asaitonu sawwala lahum. Bukan. Sawwala lahum. Kenapa sawwala? Kan nggak ada yang manjangin. Sawwala lahum. Nggak, lanya langsung. Sawwalala, sawwalala. La 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 la, jangan la 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 la. Lala. Sawwala, sawwalala, sawwalala, sawwalalahum. Sawwala lahum. Bukan. Bukan. Kalau sawwala berarti di sini ada madnya. Ini kan pendek. Sawwalalahum, segera. Sawwalalahum. 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 Bulan Syawal akan menikah, Bu. Sawwalalahum. 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 Salah, masih hutang, ya. Nah, dengerin nanti biasanya kalau udah dengerin, udah tenang jiwa. Lagi, biar saya simak. Ya, udah tenang jiwanya nanti gampang. Yang penting rekamannya diulang, ya. Janji ya, diulang. Asyaitanu sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Asyaitanu sawwala lahum. Kau minta 1, saya kasih 3. Kurang baik apa sama di kau? Saya ulang ya, sekali lagi ya. Boleh. Asaitonu sawwala lahum. Ya, masih ketahan di sininya. Sawwala lahum. Padahal nggak ada mad di sini. Sawwala lahum.
Sawwalalahum. Ah, gitu. Sawwalalahum. Sawwalalahum. Syaiton. Sawwalalahum. Asyaiton. Asyaiton. As-syaitonu sawwalalahum. Begitu susah lidah kita. Tapi di huruf-huruf As-syaitonu tertentu kita gampang. Iya. sawwalalahum. Ah, gitu. Sawwalalahum. Sawala wala 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 Sawwalalahum. sawala wala 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 sawala 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 sawalalahum 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 Sawwalalahum. sawalalahum sawalalahum asyaitanu sawalalahum 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 sawalalahum. Belajar cepat ya. Sawwalalahum. Mhm. As-syaitonu as-syaitonu sawwalalahum. Bukan asyaitonu, itu mah jadi pendek. Nyambung. As-syaitonu sawwalalahum. Asyaitanu sawalalahum. Asyaitanu sawwala lahum. Ayo sekali lagi. Hutang aja hutang. Ntar bayar sama semen. As-syaitonu sawu. Ayo Ustaz. Iya. Tak apa. Nanti udah turun malah ntar kau bilang apa ya sekali aku nih kok susah. Padahal dicoba sekali nanti tak bisa ya insya Allah. Seperti itu biasanya. Itu kalau itu efek guru. Ya grogi. Sawwalalahum. Ya, yang bawah sekarang. As-syaitonu sawwalalahum. Iya, yang Ya. bawah. Yang bawahnya. Wa inna lanahnu safun. Tuh langsung bisa kan? Cuman penyakitmu keluar lagi tuh. Penyakitmu di mana? Wa inna lanahe. Ayo jangan dahenya ayo. Udah pinter kali. Pinter nih kau. Ini susah ya. Kau bisa di sini. Yang ini mudah malah susah. Itulah orang ya. Ternyata kesulitan masing-masing beda-beda. Di sini kau pinter. Cuman ini haknya aja jangan ada he-nya. Ayo. Wa inna lanahnu safun. Wa inna lanah nosafun. Ayo. Wa inna lanahnu Lanahe. Itu mah punya orang. Lanah nus. Wa inna lanahnu safun. Pinter kali kau. Kasih duriannya sampai sini asem. Masya Allah. Kapan-kapan saya datang ke Medan ya. Biar tak asem. Ternyata nggak kuat lama ya. Nggak pakai pengawet barangkali itu. Yang ini. Udah pandai. Wallah. Wallahu waliyul muttaqin. Udah pinter. Tapi kenapa hunya panjang ya? Ada yang panjangin nggak yo? Ayo sini. Nggak ada. Wallahu waliyul muttaqin. Gitu. Cuman di sini nyamber gini ya. Udah bagus. Cuman penyambarannya aja. Wallahu wa. Tuh. Wallahu wali. Wallahu wali. Wallahu waliyul muttaqin. Udah bagus. Saya coba lagi. Wallahu waliyul muttaqin. Sekali bisa. Kenapa yang ini? Yang ini. Yang atas. Ulang lagi. Asyaitan. As-syaitonus Udah lewat. Gak usah, gampang. Ntar kupikir ya. Pokoknya kalau rekaman yang kita buat ini nggak kau ulang-ulang, aku nggak terima. Aku nggak ridho dunia akhirat. Nanti gentayangan ke situ. Oh, kenapa nggak dibaca? Ruhnya. Ya, rekamannya diulang-ulang ya. Gampang ntar. Allazi. Yang bawah. Kan udah mudah. Allazi lupa kau. Orang Medan nih lupa. Allazi yadu'ul yatim. Allazi yadu'ul yatim. Itu pinter. Allazi yadu'ul yatim. Kalau orang Medan itu emang Batak juga ya, bukan ya? Batak lah, saya Batak asli loh. Oh, iya saya nama-nama Siregar tuh saya punya dosen dulu lagi kuliah, Bismar Siregar. Ada. Harun Nasution. Nasution lain lagi ya. Sama. Tapi orang-orang sana. Ya. Oh sama ya? Deket. Sama.
Iya, dosen saya dulu ada Bismar Siregar, ada Harun Nasution, ada ya banyak. Sekarang murid saya ini dosen saya juga nih, dosen orang Medan ini. Yang Indahu sekarang ya, Indahu. Innahu kana minad Oh, dallin. bukan minadolin atuh. Minado. Inna ya, Iya, innahu kana minad dallin. yang susah kok bisa? Yang mudah tadi payah kau. Yang asyaiton sawalalahu malah kau tak bisa itu. Ini yang susah banyak mad-madnya kau pandai. Kok aneh nih orangnya ya. Innahu kana minadhdallin. Tak apa-apa. Itu artinya bahwa manusia itu dibekali Allah tuh ilmu tuh wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia tuh dikasih ilmu cuma sedikit. Supaya apa? Supaya jangan sombong. Supaya saling menghargai di antara kita. Jangan pikir hari ini juga serba bisa, sama aja. Banyak nggak bisa. Pak, saya kalau jahit baju tak bisa dulu, dari dulu saya belajar jahit. Malah harusnya ke kiri jadi ke kanan, bajunya jadi kebalik. Kau pandai desainer ya. Sekarang ini, in aradna. In aradna illal husna. Tuh, penyakitmu di araden. Dikit aja, hilangin ya. In Jangan arad araden. Ah, in aradna illal husna. ilalnya jangan ditahan ya. Lam kemarin itu idhar Illal komat. husna. Ah, In arodnya ada kol-kola tetap. Tapi jangan arad arade. ya, arad In arade. in Arade. arad Puade. Nikah dulu orang pakai puade. In arade. Orang-orang banyak pasang kode, nomor kode haram. Nggak boleh. Forecast dulu. Nggak boleh. In arade. Nah, ayo. in aradna illal husna. In aradna ilal husna. Jangan ilale. Ayo. Jangan hilangin. E-nya. In aradna illal husna. In aradna illal husna. Kemudian Inna ila rabbika ruj'a. jangan ada Rabb- rabbika. Inna ila rabbika Masih. ruj'a. Masih ada Rabbika. rabbika. Inna Bibika kan ada rabbika. bika Ambon. Maka Rabbika. mimika. Mbak Lela, tolong dikirim Mika Ambon. Bibika kan? Enggak. Rabbika ini Rabbika. Tuhanmu. Ya, inna ila rabbika. Inna ila rabbika Masih. ruj'a. Rabbika. B-nya dua. Rabbika. Heeh. Rabbika. Inna ila rabbika ruj'a. Masuk rabbikar tapi inna ila rabbikar. Rabbikar. Rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Coba lagi. Inna ila rabbikar Masih. ruj'a. Rabbikar. Inna ila rabbikar ruj'a. Ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbikar. Rabbikar. Jangan rabbe. Rabbika. Inna ila rabbika Masih. ruj'a. Hidungnya kenapa coba? Ada apa ya? Ram aja. Rabbika. Rabbikar. Inna ila Nih. rabbika ruj'a. Kan kalau latihan gini nih, Robbika. Ya. B-nya Bikar. 2. Enggak, kenapa ada Rabbika. E-nya? Robbika. Torabika, susu. Robbika. Enggak ada E-nya. E dari mana ini? Rabbika. Jangan ada Robbika. Rabbika. Coba. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbikar ruj'a.
Inna ila rabbika ruj'a. K-nya nyambar ke sini. Inna ila Rabbika Robbikar. ruj'a. Robbikar. Coba lagi. Inna ila rabbika ruj'a. Iya, inna ila Robbikar ruj'a. Masih belum pas, tapi nanti dilatih ya. Ini latihnya gini. Inna ila rabbikar ruj'a. 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 Kayak orang wirid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Inna ila rabbikar ruj'a. Rabbika Inna ruj'a. ila rabbikar ruj'a. Rabbika ruj'a. Masih punya Inna hutang. ilaha rabbika ruj'a. Ada ya, saya nggak ngerti. Seperti susah ini. Baru seumur hidup agak susah ya. Baru, tapi tidak apa-apa. Ini tantangan buat saya harus bisa merubah. Karena ibu udah berulang-ulang di sininya nih. Yang lain ibu udah pinter banget. Tapi kalau nggak Rabbika. gitu, kalau nggak gitu nggak seni ya. Seninya kita belajar. Yang apa? Lewat itu, Rabbika. lewat. Rabbika. Yang wasofat. Wasofati sofa. Jangan katakan ibu tidak pandai. Ibu pandai, langsung bisa yang ini. Bingung kan? Ternyata penyakit ibu tuh di lam mati sama di bak mati bang umumnya ya. Nah nanti kita cari solusi ya, insya Allah. Wasofati sofa. Bagus. Kemudian yang ini. Fazahiroti. Fajajiro. Fazza. Fazajiroti zarro. Zajro, bu terbalik. Bukan Zajro. Zajro, iya. Fazza. Fazajiroti zazro. Yang susah malah ibu bisa. Sekali dikasih tahu langsung bisa tuh. Fazajiroti zajro. Bagus. Wakafa. Wakafa billahi sahida. Wakafa billahi syahida. Kemudian. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata. Tanya pendek. Wal mu'tafikata ahwa. Diulang. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa. Lagi. Wal mu'tafikata ahwa. Pinter. Kemudian. Nisa'ukum harasul lakum. Pendek. Nisa'ukum Harasul harsul lakum. Nisa'ukum harsul lakum. Nisa'ukum harasul lakum. Harsul lakum. Harsul lakum. Itu setiap ada huruf mati, penyakitnya di situ. Terutama lam sama bak mati. Nisa'ukum harsul lakum. Harsul lakum. Coba lagi. Lagi, Bu. Nisa'ukum harasul lakum. Pinter. Kemudian. Mata'allakum wali an'amikum. Mata'allakum wali an'amikum. Lagi, Bu. Mata'allakum wali an'amikum. Mata'allakum wali an'amikum. Kemudian. Fuddilu biroddi rizkihim. Fuddilu biraddi rizkihim. Agak susah memang. Ayo lagi. Fuddilu Fuddilu. Fuddilu biroddi rizkihim. Fuddilu. Ini si ibu nanya. Itu kan dari jam 9 sampai jam 11, jam 12 siang. Dari jam 19 malam sampai jam 24. Katanya nanya jadwal. Piye toh? Yuk.
Fuddilu biraddi rizkihim. Bihim. Ya. Allah, Kemudian, Allah. iya. Allah inna Bukan. Bukan Allah. 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 Nggak ada tasdid. Allah. Allah Allah innaha qurbatul lahum. Ala innaha qurbatul lahum, diulang. Ala innaha qurbatul lahum. Ala innaha qurbatul lahum. Kemudian Wa qumu lillahi kenapa jadi faqanitin. Pak Konitin? Paknya dari mana? Qanitin. Udah grogi begini nih. Pak Konitin ada Pak dari mana? Nggak ada Paknya, yo. Lagi. Wa Wakumu. qumu lillahi qanitin. Wakumu lillahi qanitin. Kemudian. Innallaha ma'as sabirin. Ibu harus tenang, harus senang, harus bahagia. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tuh, Bu. Itu dalilnya ya. Kapan berakhirnya sabar? Sampai tidak sabar lagi. Sampai berakhirnya kehidupan. Jadi kalau orang menanyakan batasnya kesabaran adalah sampai tidak sabar lagi. Sampai kita meninggal dunia gitu. Innallaha ma'as-sabirin. Ngomong gampang, kelakuan ini memang susah. Tapi memang perlu dilatih. perlu dilatih ya Bu ya. Ketawa sih Bu. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi itu yakin adanya. Ya innallaha sami'un alim. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu maha mendengar ya. Dan maha mengetahui. Yuk innallaha sami'un alim. Innallaha innallaha sami'un alim. Innallaha sami'un alim. Kemudian Wa annallaha tawwabun hakim. wanya panjang Bu. Tawwabun hakim. Ayo lagi. Tawwab. Mm-mm. Waan. Innallah wa Waan. annallaha tawwabun hakim. Wa annallaha tawwabun hakim. Kemudian Hatta ta'tiyahum hatta tak ta'tiyahumul ada bayi. lagi. Ada lagi. Hatta 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 tak mungkin, oh tak mungkin berharap sesuatu yang tak mungkin. Hatta tak, hatta jangan jangan hatta tak. hatta hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta tak tiyahumul bainah. Nah, kemudian khafidatur. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah. Alhamdulillah Ibu. Habis air. Ini suara saya sang serak ya Bu. Alhamdulillah. Saya senang kalau Ibu mau mengulang-ulang rekaman ini. Saksinya tuh. Saksinya ada Bu Rehan, ada Bu Maciram lah. Ibu akan sangat-sangat pintar kalau rekaman ini diulang-ulang lagi ya. Ya. Insya Allah Ibu. Diulang-ulang lagi ya Bu ya. Suara saya habis nih. Tapi tidak apa-apa. Demi hasil yang maksimal insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.